17 sentyabr 2024 yıl болжол менен 486 ушундай болуп калат экен. Эндикен муну актап салыптыр да. Бул фит авгомго чыккан фурадан барып туруп манды сүзгөн. Фит ортосунан бөлүнүп, ичинде 4 адам болгон, 3 адам ордунда каза тапкан. Водитель тирүү деп атышат азыр. Скорый алып кетишти. Пока гаилер келди экен. Этият боло тургандар. Ош Бишкек жолу кең сай. Адамдар ар жерде жатат, ар жерде. Бөлөк салак экен, полный усталар болгон экен ичиндечи, ремонт кылган усталар. Этият боло тургандар. Фит ортосунан бөлүнүп кеткен мынакей. Видеону кененирээк жайылтып койгула, водительдерге жетип барсын. Акырын айдагыла тургандар. Муну номерди тааныган билгендер болсо группаларга жайылтып койгула. Нар жагын тартканга болбойт, анткени YouTube'дун эрежеси боюнча. Farlar janıp turasın öje. Birden gelip tursan bir akı. Aka stresini kaçtın. Tiygende torun üstüne kaldı. Siz no Bişkek jaktan kelatkansız da? Bişkekten kelatkan. Yok, adamda işi olmadı. Abi 4 adam болгон экен, 3 adam кетип тургу. Бу алдында ham адам барбы дейм да. Куткаруучулар келди эмчес. МЧС келди, чыгарылат. Nerede biri? Nerede biri? Ayakta biri, ayakta biri. 3 adam ketken de. Жаш бала экен да. Hayda. Bunun butu kolu üzülüp duracak şa. Taza eкен, narkınlık üzülüp ettir de. Bardagi жаш балдар экен, а? 5 kan jaranlar eşitken. Ha? Şöyle bakın. Kemal baş telefonu koysak. Sivanların saklı. Özden aldım. Bu komşu sap koydum mu? Bunu düğünden almasa burada kalıyor.
Sayı. Teng sayı. 486 çakırım. O 486. Ya bu fit çıkıyorgan be. Furadan ham qo'ygan mumkin. Boshdan berdi da. Ikki mashinalar o'sha. Yo'q, bu yoqda mashina. Yo'q, mashina. Anaqa gaylar keldi. MCS o'z ishini atqarib atdiganlar. Aqirnaydag'lar. O'sha usta bolalar bo'lgan ekan, o'zdigi hozir kuchida taqtaldi. Kim ekan, qaysi joqdan? Nomer Oштун